WWF Adria predstavlja podcast Divljina. Zločini protiv divljih vrsta. Zdravo, slušate WWF-ov podcast Divljina. Ja sam Dunja Jovanović i bit ću vaš host kroz ovaj serijal u kom pričamo o zločinima na divljim vrstama. U ovoj epizodi bavimo se krijumčarenjem i trgovinom, odnosno nezakonitoj prodaji ili razmenom divljih vrsta životinja ili biljaka. Sad, mnoge životinjske vrste, to verovatno svi koji nas slušate znate, se prodaju kao kućni ljubimci, krijumčare se, koriste se u medicini i konzumiraju se kao hrana, a zaštićene životinjske biljne vrste se koriste i kao materijal za gradnju, a čini mi se da je i svima poznato da se delovi životinja upotrebljavaju za izradu nakita ili aksesuara, kao što je slučaj sa slonovim kljovama ili krokodilskom kožom, na primjer, i kožom drugih životinja. Neke vrste se iskorišćavaju u toj meri da trgovina njima može dovesti do ruba izumiranja i dokazano je da su neki oblici trgovine divljim životinjama povezani sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Tako da ćemo mi danas pričati o nacionalnim i međunarodnim regulativama i na koji način se sankcioniše ova vrsta zločina. Moje gošće i jedan gost danas su Zrinka Domazetović, voditeljica službe za bioraznolikost pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. Zdravo, Zrinka. Zdravo. Vida Posavec-Vukelić iz Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske. Zdravo, Vido. Zdravo, pozdrav. I Vladimir Jacović, rukovodilac grupe za sprovođenje CITES konvencije. Vladimir je naš gost iz Srbije. Ćao. Hvala vam svima što ste izdvojili vreme da pričamo o ovoj bitnoj, a čini mi se nedovoljno zastupljenoj temi kod nas regionalno. Tako da ćemo mi pokušati ovde da objasnimo ljudima kako kod nas funkcioniše krijumčarenje i trgovina na divljim vrstama i šta mi sve možemo da uradimo da joj stanemo na put da sprečimo te stvari. Evo, prvo jedno pitanje za Vidu. Koja je razlika između krijumčarenja i nezakonite trgovine? Evo, ja ću se ubaciti umjesto Vide za ovo pitanje. Mi zapravo, kad govorimo o krijumčarenju, govorimo ne samo o tome da je nešto nezakonito, nego da roba koja ide preko granice je skrivena. Znači, govorimo o ono što se kod nas kaže, ajmo reći, i šverc. Znači, kada nije samo da nedostaju nekakvi papiri, nego je situacija da se pokuša svjesno i namjerno sakrit ta roba za koju onaj koji je nosi zna da ju ne bi smio nositi. To je, znači, krijumčarenje. Za razliku od toga imamo nezakonitu trgovinu koja s jedne strane ne mora biti preko granice, znači može biti unutar države i onda ako je unutar države, znači uključuje nekakve nezakonite aktivnosti s divljim vrstama, a ako je preko granice ne mora uključivati to da je roba sakrivena, znači ne mora se nužno raditi o krijumčarenju, može se raditi o tome da osoba nešto nosi za što treba imati određene dozvole, a nema ih. To su te osnovne razlike. Ajmo reći, krijumčarenje je puno gore jer to su one ozbiljne stvari kada počinitelji jako dobro znaju šta rade, kada svjesno i namjerno sakrivaju robu na najosebujnije moguće načine. Meni je možda u početku bilo najfascinantnije kada se jaja ptica rijetkih krijumčare tako da se zapravo stave na tijelo da budu grijane temperaturom tjelesnom onoga koji ih nosi. Ali tu postoje baš najrazličitiji osebujni načini kako se roba sakriva, odnosno te divlje vrste, bez obzira da li se radi o živim ili mrtvim primjercima ili nekim derivatima, kako se sakrivaju da bi se neopazice zapravo prenijele preko granice. Hajde da pomenemo šta je to CITES konvencija i zašto je ona važna kada pričamo o krijumčarenju i trgovini. Vido, hoćete vi? Evo, mogu. CITES konvencija CITES je u stvari kratica od punog naziva Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama, a važna je zato što predstavlja međunarodni zakonski okvir kojim se trgovina tim vrstama kontrolira i regulira. A kako se kontrolira i regulira? Kontrolira se izdavanjem uvoznih i izvoznih dopuštenja. Znači, ta dopuštenja su u stvari potvrda i dokaz da su svi ti naši primjerci divljih životinja i biljaka zakonito stečeni i ono što je puno bitnije da su uzeti iz prirode na održiv način. Da se, dakle, iskorištavanje divljih vrsta za naše potrebe, da se time nije narušilo očuvanje tih divljih vrsta u prirodi. Bitno je napomenuti da je to konvencija koju danas provodi 182 države
u svijetu i svi igraju po istim pravilima, znači sve države izdaju uvozna i izvozna dopuštenja. Jer šta se često dešava? Dešava se često da mi kupimo, recimo, ti primjerci ugroženih vrsta, sami ste, Dunja, rekli na početku da znači mi danas koristimo biljke i životinje apsolutno u svim aspektima naših života, a često nismo niti svjesni koliko smo povezani, koliko su bitni za naš život. I uzimamo to na neki način zdravo za gotovo. I u principu, kada kupimo nešto u trgovini, nitko od nas se ne zapita na koji način je to u trgovinu došlo i otkud to potječe i što smo mi kao potrošač time napravili potencijalno po prirodu. A da se ne zavaravamo, CITES, iako pričamo o ugroženim vrstama, mislim, fokus je na trgovini i trgovcima je naravno glavni motiv zarada. Dakle, sve što dođe u trgovinu, kada ide u međunarodni promet, treba imati nekakvu potvrdu da je došlo zakonito, da je došlo legalno i u stvari je ključna poanta samog CITES-a da se iskorištavanje tih divljih vrsta, znači da je održivo, da postoji ta jedna sljedivost, dakle da se svaki primjerak koji mi kao krajnji kupac, kao krajnji potrošač dobijemo, da možemo pratiti, dakle, sve korake od kud taj primjerak potječe, dakle gdje je sve bio i ono što je najvažnije da je ta trgovina u skladu sa zakonom. Tako, dakle, trgovina će postojati, samo je bitno da je pod određenim pravilima. Upravo to. Trgovina i iskorištavanje divljih vrsta će uvijek postojati zato što smo mi neraskidivo, mi smo ovisni od prirodi. Tako je. Životinjski resursi, riblji fond, divlje vrste, drvo. Dakle, mi drvo danas, koliko god je čovjek kroz stoljeća te divlje vrste uveo u uzgoj i velik dio toga se danas uzgaja, udomaćeno je jako puno toga. Međutim, još uvijek je većina toga direktno iz prirode. Čak i ono što danas mi kupujemo ukrasno bilje, na primjer, možda je to dobar primjer. Kupujemo različite kultivare, kupujemo biljke u trgovini, ali i dalje su to sve primjerci koje je čovjek uzgojnom selekcijom stvorio od nekakve biljke koju je uzeo iz divljine i onda kroz selektivni uzgoj dobio te sve neobične oblike koje mi u konačnici kupujemo u trgovini. Hvala, da, ovo je baš bio super odgovor. Vlado, vi ste ovde u Srbiji direktno iz CITES-a i sada vi se dakle bavite davanjem tih dozvola, tako, pa koje se... Izdavanjem izdavanjem dokumenta. Recite mi šta se najčešće krijumčari u koje svrhe? To je verovatno našim slušalcima zanimljivo. Verujem. Situacija u Srbiji kao tranzitnoj zemlji, mi se treba naglasiti da se razlikujemo od mojih dragih koleginica iz Hrvatske. Oni se nalaze u jednom sistemu koji je sistem Evropske unije. Srbija još uvijek nije u tom sistemu i potpuno ima drugačije, da kažem, regulisane odnose u smislu uvoznih i izvoznih dozvola. Pričamo o aloktonim i autohtonim vrstama koje se dešavaju na teritoriji Republike Srbije. CITES kao CITES pokriva, znači, međunarodni promet, odnosno prekogranični promet. Tu su postulati identični. Znači, čak bih rekao da smo jako dobro usklađeni kao zemlja sa ostatkom sveta, tako da kažem. I u sistemu izdavanja dozvola ne vidim puno problema u smislu procedura koje definiše izdavanje neke dozvole koja se izdaje za zaštićene vrste koje su pokrivene tim dodacima CITES 1, 2 i 3. Ono gde Srbija ima problem je to da još uvijek regulativa koja definiše neke uvoze iz trećih zemalja, kao što je na primjer uvoz sa afričkog kontinenta, nemamo dovoljan broj podzakonskih akata ili zakonskih akata koji definišu potencijalno žarište eventualnog krijumčarenja
u ovom slučaju to ptice nisu pokrivene CITES konvencijom, ali su, definišemo ih kao nezaštićene vrste ili alohtone vrste. Mi imamo puno problema u smislu toga što nas problem prepoznaje kao tranzitnu zemlju za tokove nekog krijumčarenja i tako dalje. Nadam se da postoji dobra volja u državi da se donesu još neka podzakonska akta koja uređuju tu oblast. Ono gde mi možemo kao CITES kancelarija da dejstvujemo je da pratimo trendove, da jednostavno dajemo određene izveštaje u saradnji sa međunarodnim organizacijama koje prate te tokove krijumčarenja i tako dalje. I postoji, kažem, dobra volja da se još uvek radi na tome da se donesu određena podzakonska akta koja definišu bliže odnos prema takvim pokušajima uvoza. Naš problem je i naravno delimično devastiranje autohtone faune različitim vidovima krivolova koji se dešavaju uglavnom sa pticama gde dolazi do jako velikih problema u nezvaničnom lovu, da kažem, koji se dešava na teritoriji Vojvodine, uglavnom to poznat je slučaj sa italijanskim lovcima i tako dalje, gde dolazi do devastacije određenih populacija i tako dalje. Čekajte, znači dolaze lovci iz Italije? Jeste, imaju poziciju, to se zove lovni turizam, takozvani, a onda se to završi sa jako velikim problemima, pošto je to nešto što je situacija koja nije uvek pod kontrolom, tako da kažem. Ima, kažem, dosta problema i u prekograničnom prometu u smislu pokušaja, znači, tranzitovanja kroz Republiku Srbiju ili preko Republike Srbije, različitih situacija, različiti su motivi, od organizovanih krijumčara koji, Zrinka je to rekla, da je to jedan opšti problem koji traži jednu analitiku i poznavanje tokova krijumčarenja, znači u celoj toj poziciji, a imamo i pokušaja ajde kažem pojedinačnih koji se ne mogu podvesti pod pokušaj krijumčarenja, znači uglavnom su neki kućni ljubimci koji nemaju prateću dokumentaciju, pojavljuje se problem nepoznavanja propisa, šta je potrebno da bi određene zaštićene vrste mogle da se prometuju i tako dalje. A kod nas u regiji kućni ljubimac može da bude od mačke do krokodila. Nažalost, ništa nismo drugačiji od ostatka sveta. Regiju smatram regiju Zapadnog Balkana i ove naše prijateljske zemlje koje su u Evropskoj uniji i tako dalje. Postoji, znači, opšti trend tih tokova krijumčarenja od različitih vrsta gmizavaca, malih reptila, ne znam, retko je očekivati baš da se pojave crni panteri i neke takve situacije, ali dešavalo se, ali postoji, znači, jedan opšti ili uobičajeni postulat ponašanja putnika u prekograničnom prometu sa zaštićenim vrstama, a to je da se uglavnom, kad su kućni ljubimci u pitanju, dešava nepoznavanje propisa. Tako da mi imamo dosta veliki taj, da kažem, upliv na graničnim prelazima gde nama uprava carine
kontroliše u integrisanom sistemu kontrole granica promet zaštićenih vrsta. Nažalost, naši inspektori zaštite životne sredine nisu na graničnim prelazima, tako da se oslanjamo malo na poznavanje ili iskustvo carinskih organa. A zašto nisu? To je preporuka od 2007. Znači bila da službe ili inspekcije koje rade problematiku, da kažem, kontrole prometa, budu objedinjene. Znači, tad je strategija integrisanog upravljanja prvi put doneta u nekim, ajde da kažem, ne mogu da kažem formalnim ili neformalnim situacijama, ali uglavnom je neke nadležnosti koje je imala Inspekcija za zaštitu životne sredine do 2007. godine prenete su na Upravu za veterinu i Upravu carine. Tako da imamo tu, još uvek lebdimo, što se kaže, u smislu kontrole, objektivno dobre zaštite graničnih prelaza, ali eto, rastemo. Šta drugo da kažem. Da. Radi se na tome. Zrinka, Vlada je sada pomenuo, dakle, kako funkcioniše to kod nas i pa zanima me, dakle, kako je Hrvatska, da kažemo, naprednije u odnosu na Srbiju u pitanju, dakle, ovih zakona i kako celokupna naša regija ima, da kažemo, neki značaj na tom tržištu, crnom tržištu divljih vrsta. Vladimir je već spomenuo, nismo mi tradicionalno toliko različiti u pogledu onoga što se pojavljuje kao interes nezakonite trgovine u ovoj našoj regiji. Ovi talijanski lovci, odstrel ptica pjevica, to je nekako mediteranska razbibriga kroz stoljeća. Da li je to zbog lova za konzumaciju kao hrana ili zbog hvatanja u Hrvatskoj možda više hvatanja tih ptica na grozan način, one se zapravo love ljepilom, se premažu grančice da se ptica zapravo zaljepi kad sleti na granu i onda se takva uzme iz prirode i drži kao, ne znam, kućni ljubimac, odnosno za uzgoj i lijepi pjev. Tradicionalno su tu isto kod nas kornjače, znači ove kopnene kornjače, nešto što se puno krijumčari na području Balkana. Jedina razlika je praktično u tome što smo mi 2013. postali dio Europske unije i sad je zapravo razlika Hrvatske i Srbije čisto u toj perspektivi što je Srbija zemlja preko koje se pokušava ući na tržište Europske unije gdje onda više kontrola praktično nema. Ista situacija je sa svom nezakonitom robom, ne samo sa divljim vrstama, nego i sa drugim stvarima koje se krijumčare, a isto tako i sa nezakonitim krijumčarenjem ljudi, droge, oružja i svega. Znači, naša perspektiva se samo promijenila u trenu ulaska Europske unije, što smo postali praktično ta nekakva brana, granica vanjska Europske unije, gdje u trenutku kad nešto prođe našu carinu i naše granične kontrole, praktično vrlo teško je onda očekivati da će negdje unutar EU-a biti zaustavljeno. Tako da to je osnovna razlika. Kako je Europska unija ogromno tržište od evo sada 27 država, bogato tržište u usporedbi sa ostatkom svijeta, snosi zapravo veliku odgovornost za činjenicu da je kupovna moć i, ajmo reći, želja za posjedovanjem i nekakvih ekskluzivnih vrsta, bez obzira da li su to žive životinje i biljke, da li je to nekakva roba, nekakve stvari. Iz tog razloga zapravo Europska unija kao veliko i snažno tržište snosi odgovornost kao pokretač takve nezakonite trgovine, jer mi smo ti koji to kupujemo, naručujemo, plaćamo. U tom smislu, zbog te odgovornosti, Europska unija ima stroža pravila nego CITES konvencija. Znači, neke vrste koje su na blažem režimu zaštite u ostalim državama strankama CITES konvencije su u Europskoj uniji u najstrožem režimu zaštite, uključujući i taj primjer sa kopnenim kornjačama koje sam rekla, zato što, kažem, one su tu nekako na području EU ciljana vrsta koju se puno krijumčari. Postoji i drugih takvih primjera. Ono što još dodatno Europska unija, pa onda i Hrvatska regulira strože, je činjenica da se
mimo CITES konvencije na području Europske unije regulira i unutarnja trgovina tim najugroženijim vrstama. Znači, nije samo situacija da trebaš CITES dozvolu da pređeš preko granice pa jednom kad si u EU nikom ništa, nego trebaš zapravo dozvole za svaki prijenos vlasništva tih vrsta koje su u toj strožoj kategoriji zaštite, pa tako recimo čak i kornjače koje se kod nas uzgajaju, kornjače čančare, uzgajivač mora imati registriran uzgoj i za svaki primjerak dopuštenje prije nego ga prodaje, takozvanu potvrdu, EU potvrdu da bi smio onda tu kornjaču prodavati unutar Europske unije. Tako da eto, to je nekakva stvar koja se nama promijenila ulaskom u Europske unije, odgovornost kao države koja je prva točka ulaska, promjena onoga što dolazi. Prije nama u CITES-u najveći broj dozvola bio povezan sa robom, sa recimo kavijarom, cipelama talijanskim, torbicama od krokodilske ili zmijske kože, takvim nekakvim stvarima. Otkako smo ušli u Europsku uniju, veliki dio te robe zapravo dolazi iz drugih država Europske unije, pa ne treba CITES, a pojavila nam se neke druge stvari koje se sada uvoze iz trećih država. Recimo iz Srbije konkretno uvozimo afričku šljivu kao koji je dio preparata za potenciju. Mi smo se zabavljali sa onom vašom reklamom od prije 10 godina. Možemo ovdje da montiramo to reklamu. Da, o afričkoj šljivi koja ne pada. Iz nekih drugih država se isto uvoze neke stvari, ali zapravo otkako smo ušli u Europsku uniju nama je puno veći fokus na dozvolama za unutarnju trgovinu unutar Europske unije nego što imamo toliko veliki broj samih CITES dopuštenja za prekogranični promet, jer kažem veliko je tržište EU, pa puno toga zapravo hrvatski gospodarski subjekti nabavljaju iz Europske unije, a ne iz trećih država. A kako je uređeno sprečavanje i zaustavljanje krijumčarenja divljih životinja? I sad to, Zrinka, možete vi da odgovorite, ali bih voljela i vlada da se nadoveže ukoliko je dakle drugačija situacija u Srbiji. Evo mogu ja krenuti sa ovom EU perspektivom. Znači, kao što je Vladimir spomenuo, i u Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji zapravo granične kontrole obavljaju carinske službe. Jesu u nekim državama određene inspekcije, kod nas je to veterinarska i fitosanitarna prisutna na granici, naši inspektori zaštite prirode isto nisu na granici, ali zapravo nadzor robe, pa onda tako i robe koja je zapravo divlje vrste, provodi carina. Znači, carinici su ti koji su tamo prva crta obrane, koji kontroliraju šta sve ulazi, pregledavaju robu, pokušavaju otkriti slučajeve krijumčarenja, pregledavaju papire kad se radi o legalnom uvozu, znači uspoređuju carinske deklaracije sa ovim dozvolama i CITES-ima i veterinarskim papirima. Na neki način im pomažu granični veterinarski i fitosanitarni inspektori koji su ipak educiraniji i stručniji za divlje vrste, ali kažem, to je možda logično kad pričate o divljim biljkama i životinjama, živim primjercima ili mrtvim, ali CITES obuhvaća i kreme i parfeme i cipele i hranu, tako da tako da zapravo tu ne postoji neka inspekcija koja bi bila stručna po defaultu za sve to skupa što CITES obuhvaća. Tako da zapravo se oslanjamo na carinu. Ono što je jako važno, da mi svi kao nadležna tijela za CITES, znači i nadležno upravno tijelo koje izdaje dozvolu, isto tako i kolege iz znanstvenog tijela u svakoj državi budemo carinicima na pomoći i usluzi, da praktično kad imaju pred sobom nekakvu sumnjivu pošiljku, kad ne znaju šta je unutra, da im pomognemo da se uopće odredi šta je to. Ono što je tu velika prednost Europske unije je opet sustav koji omogućuje da mi između 27 država, onda uključujući i Srbiju i predpristupne države i šire države u regiji, imamo zapravo jednu mailing listu koja se zove EU Twix, putem koje se razmjenjuju informacije, gdje je nama to kao maloj državi ogromna prednost, jer mi nemamo stručnjake za sva ta čudesa koja u sklopu CITES-a se prenose preko granice, i onda zapravo je sad situacija takva da nam puno pomaže činjenica da carinik
fotografira tu robu koju ima pred sobom, pošalje, mi putem te mailing liste razmenimo zapravo te fotografije sa kolegama i od tih skoro 1500, ja mislim, ljudi koji se bave provedbom CITES-a u Europskoj uniji i predpristupnim državama, uvijek neko zna šta je to, pa makar to bila i kineska medicina na kineskim slovima ili ne znam kavijar gdje smo mi iz Hrvatske čitali ćirilicu jer kolege iz zapadne države, mislim da je bila Nizozemska, nisu znali šta je to, tako da uvijek nekako je neko u stanju pomoći, tako da eto, to nam zapravo puno pomaže, ali kažem, carini su nama zapravo ti koji obavljaju kontrolu na granici. A unutar države inspektori zaštite prirode. Da, jasno. Dakle, umrežavanje je ključ svega, kao i uvek. Vlada, imate vi nešto dodate? Pa, situacija je prilično slična, da kažemo, u smislu organizacije, znači nadzora, kontrole i eventualnog sprečavanja, ajde da kažem, krijumčarenja ili bilo čega. Benefit te integrisane strukture upravljanja granicama je svakako to da se racionalizuju postupci prilikom carinskih deklarisanja i ulaska, da kažem po znacima navoda, robe. Ono što je bolno za nas kao za zaštitare, to je da pod robom se smatraju i zaštićene vrste i njihovi delovi, derivati. Zrinka je sad to apostrofirala, afričku šljivu koja se zaista pojavila na tržištu kao Appendix 2 u situaciji da se zaista reklamom prvo pojavilo u Republici Srbiji, pa se onda regionalno raširilo kako trgovina nalazi svoje tokove, tako se pojavili u Hrvatskoj i u Bosni i u Makedoniji i u svim, da kažem, bivšim republikama i tako dalje. Ono što je problem, ja kažem, ja to tako vidim kao problem je da je determinisanje, znači vrsta koje su u postupku eventualnom kontroli dokumenta izdatih vezanih za te vrste, pojavljuje se jedna vrsta nestručnosti, ali nenamerne nestručnosti Uprave za carinu i Uprave za granične veterine, jer ljudi se time nisu bavili jednostavno kroz ajde kažem sistem školovanja i tako dalje. Naravno, od mase tih ljudi koji kontrolišu promet te robe, oni su svojim iskustvom, radom, obukama koje smo mi sprovodili do 20. godine, intenzivne obuke za carinske organe, za graničnu veterinu i tako dalje, davali određene impulse da se ljudi koji se bave kontrolom prometa robe dobro informišu vezano za vrste, da koriste alate, ovo što je Zrinka rekla, komunikacija, slikanja mobilnim telefonima, ajde kažem naprednim tehnologijama koje se sad koriste u obradi određenih situacija koje izazivaju neku nedoumicu. Postoji dosta dobra, da kažem, saradnja vezano za transfer tih informacija do upravnog organa za sprovođenje CITES konvencije koji prikuplja, tako da kažem, informacije sa svih tih graničnih pozicija, prelaza i tako dalje, aerodroma, i mi na neki način funkcionišemo tako zahvaljujući, da kažem, tehnologijama koje to omogućavaju. To je konstantni rad. Tako bih ja rekao, da konstantne obuke, definisanje stručnih pozicija određenih nadležnih službi, i mislim da na kraju krajeva možda zaista i ne treba da bude inspekcija zaštitu životne sredine na tim pozicijama direktno na graničnim prelazima, ali treba svakako se posvetiti obukama i dalje edukaciji svih službi.
I prepostavljam kontinuirano. Tako je. Jer se uvek novi službenici pojavljaju. Nije samo u pitanju carina, tu je i granična policija, tu su i pripadnici ove ekološke novog odeljenja za ekološko suzbijanje kriminala. Svi oni imaju objektivnu potrebu za proširenom edukacijom, za dobijanje novih informacija, tužilaštvo, sudstvo i tako dalje. Da ne pominjem uplive novih tehnologija kao sredstva za krijumčarenje. Tako je, krijumčari se služe sa novim tehnologijama, upravo koliko i organi koji to pokušavaju da spreče, zaista se moraju pratiti trendovi, znači jer ranije je možda bilo to pečat i papir i kraj priče pa analiziramo, ali sad postoje različite vrste manipulacija i mogućnosti za različite pokušaje krijumčarenja i tako dalje. Vida, recite mi sad koliko je zapravo teško da se otkriju i suzbiju slučajevi krijumčarenja. Ovdje smo samo prošli kroz načine na koji je dakle to regulisano, ali koliko se zapravo često to dešava i kako sve to funkcioniše? Pa znači otkriti pokušaje krijumčarenja sve ovisi o tome koliko su krijumčari spretni i koliko je carinska služba educirana, odnosno osviještena o tome da postoji mogućnost nekakvog krijumčarenja. Ali u principu, bar situacije s kojima smo se mi do sada susretali, uglavnom su uključivale znači, te pokušaje svjesnog izbjegavanja carinskog nadzora, odnosno pokušaj sakrivanja živih životinja u nekakvim prtljažnom prostoru automobila ili kamiona. Možda ja nisam najbolji sugovornik za to otkriti, ali mislim da već carinski službenici na tim graničnim prelazima su vrlo dobro upoznati koji tip, ovisno o tipu prometa koji se odvija na pojedinom graničnom prelazu, koji tip pokušaja krijumčarenja oni mogu očekivati. Tako smo na ovim cestovnim prelazima pregledom kamiona se otkrivaju nekakve situacije krijumčarenja živih kornjača u jutarnjim vrećama. Mislim, to je zaista mučno za vidjeti, za doživjeti, jer u tim velikim jutarnjim vrećama u kojima se inače pakira kava budu natrpane po 70 do 100 komada kornjača, ovisno o njihovoj veličini. Naravno da su te životinje transportirane u nevjerojatno lošim uvjetima. A izvinite što vas prekidam, a zašto se one krijumčare? Zašto se koriste kada ih tako prebacuju vrećama? Žive kornjače najčešće idu kao kućni ljubimci, odnosno one završavaju na tržištu kućnih ljubimaca. I možda zvuči nevjerojatno, ali velik dio se još uvijek transportira dalje prema azijskim zemljama gdje se prodaju za konzumaciju. S obzirom da na azijskom tržištu u njihovoj nekakvom tradiciji je konzumiranje kornjača, juha od kornjača je i dalje specijalitet, tako da je to najnormalnija stvar. A na području Europske unije, odnosno zapadnih država, čak i Sjedinjenih država, jako su popularne kao kućni ljubimci. Zašto u tako velikim količinama i u tim uvjetima? Zato što životinje nemaju papire, odnosno one se ilegalno transportiraju. U takvim uvjetima velik dio životinja ugine. I otprilike je nekakva procjena 10 do 30% transportiranih životinja, odnosno krijumčarenih životinja će sigurno uginuti. Dakle, uvijek je količina transportiranih životinja veća od, ajmo reći, naručene pod navodnicima. Da, od potražnje, užas. A šta se desi sa životinjama koje se zaplene? U Hrvatskoj mi imamo ovlaštena oporavilišta, znači takozvane rescue centre naše koji, njih je 11, dijelom se bave spašavanjem ozlijeđenih, ranjenih, otrovanih životinja iz prirode naše, koje su znači strogo zaštićene u Republici Hrvatskoj, pa ne znam, zbrinjavaju morske kornjače koje su se upetljale u ribarske mreže ili su pohlađene, ptice koje nalete na električne vodove ili im se nešto desi, ali znači dio tih
rescue centara se bavi i time da zapravo privremeno zbrinjavaju zaplijenjene životinje do okončanja pravnog postupka, znači prekršajnog ili kaznenog postupka dok one ne budu trajno oduzete u korist Republike Hrvatske. Znači, kada carina ili inspekcija zaštite prirode otkrije počinjenje prekršaja ili kaznenog djela sa živim životinjama, one se privremeno oduzimaju i sad ovisno o tome o čem se radi se zbrinjavaju u ta naša oporavilišta. Recimo primjer oporavilišta su nam i zoološki vrtovi u Zagrebu i Osijeku, ali i nekakve oporavilišta koje su zapravo osnovane od strane udruga koje se bave zaštitom i liječenjem životinja i onda te životinje i zapljenja zapravo u tim oporavilištima čekaju okončanje postupka. U trenu kad su one trajno oduzete sudskom presudom postoji vlasništvo Republike Hrvatske i mi dalje s njima praktično raspolažemo. Sad, tu je onaj bolni dio procesa, znači ovo što je Vida spomenula, znači te životinje uzimajući u obzir koliko će ih uginut, kao prvo dolaze nekad u vrlo teškom stanju. Evo ja se sjećam zapljene od prije već više od 10 godina kad smo imali, ja mislim 250 kameleona od veličine 2 cm do 20 cm i bilo je 10 ili 12 kornjača. Zapravo su vrijedni dio pošiljke bile te kornjače, skupe madagaskarske kornjače, ali kameleoni su onako valjda išli, ne znam, gratis uz te kornjače u tom ogromnom broju. Kad se dogodila zapljena, oni su bili klasično švercani u pokušaju zračnom prometu, ali u pokušaju da je se praktično prikrije da uopće žive životinje nisu smjele biti u koferu, u kargu, jer se tako ne smiju nositi. Kornjače su preživjele sve, međutim smrtnost među kameleonima, ja mislim da ih nije preživjelo valjda 1/3 od tog ukupnog broja uz naše maksimalne napore da uopće nađemo gdje ćemo smjestiti takve životinje. Ono što je tragično, kad vi na kraju takvu životinju, veliki dio tih životinja se zapravo nekako po putu opere u legalnu trgovinu i završe u legalnim pet shopovima, ako se radi o neodgovornim vlasnicima takvih dućana koji ne paze odakle te životinje dolaze. Vi ćete kupiti životinju koja će izgledati lijepo tamo gdje je, nećete imati svijest o tome da je ona došla iz nekakve azijske ili afričke države u potpuno nehumanim uvjetima, da je došla sa pošiljkom koje je 2/3 životinja pougibalo, da je bilo izloženo ogromnom stresu, da ne znam u 5 ili 10 dana ili 2 tjedna od kad je izlovljena niko ju nije ni hranio, ni davao vode i to je zapravo ono što je grozno. Znači nama se događa kao prvo velika smrtnost, posebno kod tih osjetljivih životinja i ono što se poslije dogodi kad budu trajno oduzete, niko normalan neće uzeti 250 kameleona. Znači, niti jedan zoološki vrt evropski neće uzeti 250 kameleona jer to jednostavno nije normalno. Mi kad takve životinje poslije nudimo u pokušaju da im negdje osiguramo trajnu skrb, zoološki vrt, ozbiljan zoološki vrt, veliki zoološki vrt će vam uzeti 10, uzet će 20, neće uzeti 250. I sad imamo veliki zapravo problem sa kornjačama gdje naše zapljene znaju biti po 700, 800 kornjača. Mi poslije kad one budu oduzete trajno, kad ih pokušavamo udomiti po evropskim zoološkim vrtovima koji su registrirani i imaju kornjače u svojim zbirkama, uspijevamo ih udomiti po mali razumni broj jedinki, jer niko neće tako puno. I onda ono što se naravno pojavljuje sa činjenicom da vi o tim životinjama morate brinuti su ogromni troškovi. Uspijevamo za sada, iako prije to bilo puno teže, sad mislim da nekako ipak je svijest tužilaštva i pravosuđa da treba naplatiti troškove te skrbi. Znači za vrijeme od zapljene do okončanja postupka ti troškovi koji su izazvani privremenom skrbi o tim životinjama nastojimo da se naplate od prekršitelja, zato što ti troškovi nekad budu veći nego kazna sama po sebi ili ne znam kazna bude uvjetna, a ovo ipak krijumčara ili toga koji je to nosio preko granice lupi po džepu, pa ti iznosi znaju biti stvarno veliki, ali ono što je problem u trenu kad je presuda donesena, kad je postupak okončan, kad su one postale vlasništvo Republike Hrvatske, mi za njih zapravo izdvajamo velika sredstva
zbog činjenice da su nečijom neodgovornošću, nebrigom, one sad postale na neki način naša briga, a da ih nemamo gdje udomiti jer se jednostavno radi o prevelikim brojevima. Isto tako ih ne možemo vratiti u prirodu, za početak ne znamo odakle su došle, a kao drugo one u tim uvjetima transporta, činjenici da su pomiješane, imaju razne bolesti, parazite, gdje mi zapravo njih više u prirodu, bez obzira što recimo imamo tu vrstu u Hrvatskoj, ih ne možemo pustiti jer možemo izazvati veću štetu nego što bi bila nekakva korist. I zapravo su te životinje najčešće za prirodu trajno izgubljene. Uz to još, što kažem, veliki dio njih ugiba po putu. Imali smo sad nedavno grozan slučaj gdje je zapravo osoba u želji da posjeduje tako malo, ajmo reći, egzotičnog kućnog ljubimca, nezakonito nabavila mladunče pume za koje mislim da je starost bila 3-4 tjedna. To je znači za domaću mačku, ne uzimate ju od mame kad je stara 3-4 tjedna jer je premala. Ovo je divlja velika mačka. Ta životinja je bila toliko mala da je zapravo završila na veterinarskom fakultetu jer je imala problema sa zdravljem. Kolege su prijavili da im je došla puma. Na kraju je ispalo da je ona do krijumčarenja iz Rusije u Europsku uniju bez potrebnih papira, premlado odvojena od mame i u konačnici je zapravo uginula, bez obzira što je se na veterinarskom fakultetu pokušala osigurati skrb. I sad ja ne znam kako se osjeća osoba koja je zbog želje da posjeduje pumu na kraju uzrokovala to da ta životinja tako mala ugine zato što je zapravo u groznom uvjetima i prerano odvojena da bi bila dovoljno mala da ju se može sakriti. Jer je naravno lakše trotjednu pumu prešvrcati preko granice nego životinju koja bi imala 6 mjeseci. Znači, očajne se stvari zapravo rade tim živim životinjama tijekom transporta i prodaje, uz ono što je zapravo velika šteta po prirodu iz tih država gdje se one nezakonito uzimaju iz prirode. Da, ja se nadam da ćemo ovakvim pričama malo da dignemo svest i probudimo empatiju kada su ovakve teme u pitanju. Vlado, koji su dodatni koraci i potrebe kako bi se krijumčarenje smanjilo? Pa ja bi to pitanje podelio na dva dela, tako da kažem, na stručnu javnost ili stručne službe i, ajde da kažem, institucije koje se bave, gde svakako postoje elementi i međunarodni elementi koji se primenjuju da bi se ojačale te službe koje bi mogle da pojačaju, da kažem, efekat nekog normalnijeg pristupa, nekog neposrednijeg pristupa ovim problemima. I drugi deo priče je neka opšta svest ili opšta javnost koja definiše određene kategorije ljudi koje se, da kažem, bave držanjem životinja. Ne mogu da kažem da su sve kategorije ljudi u tom smislu nesvesne. Postoje organizacije koje pružaju zaista izvanredno dobre uslove svojim kućnim ljubimcima, mada ja to lično ne klasifikujem kao neku dobru poziciju držanja životinja kao kućnih ljubimaca. Možda je malo ekstremno, ali to je moje razmišljenje i tako dalje. To se misli na divlje, ali tako? Divlje vrste, naravno. Ali, kažem, generalno ta dva pravca treba dejstvovati kroz ovakve emisije, da se utiče na svest ljudi u opštem formatu, da se prepoznaju, znači ono šta se može raditi sa životinjama u merama, propisanim okvirima, zakonskim okvirima, kakav obrazac ponašanja čovjek treba sebe prilagoditi životinja, ne životinje prilagođavati ljudima i tako dalje. Što se stručnih službi tiče, mi kao država, Republika Srbija, sproveli smo niz nekih mera koje smo dobili kao element podrške EU-a. Imali smo twinning projekat još koji je završen 2014. godine u jačanju kapaciteta, znači službi
tehničke podrške, pribavljanju vozila, specijalne namene i tako dalje. Sproveli smo niz obuka za različite zainteresovane službe koje učestvuju u procesu, znači kontrole ne samo prekograničnog prometa, već i unutrašnjeg prometa zaštićenih vrsta, znači obuke sa tužilaštvom, sa policijom, sa carinom. Imali smo i obuke sa organima koje su nadležne za sprovođenje CITES konvencije. U ovom slučaju bila je italijanska služba koja se bazira kroz njihovu deo njihovih nadležnosti policije, njihovih karabinjera i tako dalje. Tako da treba stalno raditi. Postoje elementi koji su propisani, koji su napisani, koji su predviđeni, ali ljudi u praksi retko kad koriste sve te elemente kako je protokolima propisano. Tako da treba stalno raditi. Mislim, to je neki možda i teži deo posla sa kapacitetima, jer ovo je realno podcenjena oblast u svim segmentima društva vezano za pozicioniranje kriminalnih radnji prema divljim vrstama nije na visokom nivou svesti ni u jednom društvu. Rekao bih čak i u visoko razvijenim društvima kao što je Evropska unija, postoji strukturna jedna kategorizacija šta je veći kriminal, a šta je manji kriminal. Nekako nam po samoj svesti dođe ovo neka blaža vrsta kriminala, što zapravo nije. Ali mi kažem, treba objediniti tako neki ljude koji se bave ovom oblašću, treba ih stimulisati, postitati da prave pristupnije programe za šire populacije, da bi to došlo u neki etar, tako da možemo i malo sa te druge pozicije da interesantnije i dostupnije reagujemo prema ostatku ljudi koji se ne samo bave, kažem, držanjem životinja, nego u opštem formatu. To su otprilike, kažem, nastaviti sa obukama, konkretno sa ojačavanjem službi i širenjem te baze zainteresovanih osoba koje se bave ovom problematikom. I evo jedno pitanje za kraj za sve u principu. Šta, evo ja kao građanka mogu da uradim, na primjer, ako vidim na društvenim mrežama da se neko bavi prodajom divljih vrsta, što nije retka stvar, dakle nailazila sam na pitanje na forumima gde ljudi zapravo traže pravne savete kako da uvezu krokodile, zmije i slično. Šta ja kao građanka u tom slučaju mogu da uradim? Pošto sam primetila da, na primjer, ljudi prijavljaju takve profile društvenim mrežama, a ne zapravo nadležnim institucijama. Pa evo, ja mogu reći možda kakva je situacija u Hrvatskoj. Znači, naša inspekcija zaštite prirode ima jako dobru suradnju i sa oglasnicima koji su bazirani tu u Hrvatskoj i sa policijom, tako da uspijevaju zapravo doći do podataka o vlasniku oglasa, odnosno onome ko je oglas objavio. To je možda i najlakše za otkrivanje jer ljudi stvarno svašta oglašavaju i nekakvim pretragama internet oglasnika se stvarno svašta može naći. Uz dobru suradnju, kažem, oni uspiju doći do podataka o oglašivaču i onda pokretati, znači, naravno sad to su mahom fizičke osobe, u slučaju da treba ići u pretres, odnosno pretragu njihovog privatnog prostora, onda tu ide i sudski nalog i ide se uz podršku policije. Ako su to pravne osobe, nekakve trgovine, onda je puno jednostavnije. Ono što je veliki problem našoj inspekciji su zapravo ovi međunarodni oglasnici i društvene mreže gdje zapravo imaju velikih problema i ne uspijevaju zapravo doći do podataka o
tome čiji je profil, ko se znači krije iza tog profila na kojem je nešto oglašeno. Tako da kažem, dosta smo uspješni u sankcioniranju ovih oglasa koji se pojavljuju na hrvatskom internet tržištu nego sa Instagramom, Facebookom i globalnim oglasnicima poput eBaya ili slično. Tu je puno teže. Jasno. A Vlado? Pa slične situacije sa nama, samo što ja mislim da mi imamo stepen malo više problema u smislu toga da nemamo baš ni edukovane službe toliko za tu neku specijalizovanu vrstu, ja bih rekao, cyber kriminala. Znači ono što mi eventualno sprovodimo kao država, Republika Srbija je kroz uprave koja organizuje naša policija, znači uprava za suzbijanje ekološkog kriminala jako često koristi elemente, znači praćenja društvenih mreža i pojava, znači ovakvih slučajeva. Treba, kažem, jednostavno imati zaduženu grupu ljudi ili osposobljenih ljudi koji se ciljno bave, znači praćenjem takvih situacija. Naravno, uvek se pojavljuje vrste oglasa koje promovišu te neke ne znam kako bih nazvao te prodaje i ponude, ne samo koje zapravo često i daju pogrešan trag. Često znaju da ukažu na nešto, da se promoviše neka prodaja neke jako vredne vrste, a zapravo se u realnosti kad se dođe do počinioca ispostavi sasvim druga priča. Znači, jako je to teška tematika u smislu praćenja objektivne procene šta se trguje i šta se dešava, ali kao korisnici ili kao svesni korisnici ili odgovorni korisnici svaku vrstu tog problema treba prijaviti kroz neku mrežu koja postoji, znači službenih telefona, inspekcije za zaštitu životne sredine ili UKP-a, konkretno kod nas, i to su elementi gde inicijalno može da se pokrene neki proces protiv počinioca koji se reklamiraju po društvenim mrežama. To je otprilike to. Znači ono što Zrinka kaže, na međunarodnom planu je jako teže kontrolisati te tokove i nuđenja i ponude. Lokalno to verujem da uz dobru operativu može da se suzbije efikasno. To je to. Hvala vam puno na gostovanju, bili ste divni. Ja naravno zahvaljujem se svojim domaćinima, smatram da su zaista ispunili svoju misiju kroz ovakve vrste emisija, tako da svajpu sve najbolje. Evo, puno hvala WWF-u na prilici da malo progovorimo o ovoj temi i evo moja nekakva završna poruka za slušatelje osnovna je think before you buy, odnosno dobro razmislite što kupujete, da nemate nekako za sobom krvavi trag bez da imate možda lošu namjeru. Hvala puno i hvala projektu Swipe na mogućnosti da pričamo o ovoj važnoj temi. Evo i od mene zahvala WWF-u na pozivu i mogućnosti sudjelovanja u ovoj emisiji. Bili ste divni domaćini i kao što je Zrinka rekla, think before you buy, i od mene samo kratka poruka, ljudi, informirajte se o tome što kupujete i gdje kupujete, kako ne bi zbog neznanja postali trgovci ilegalnim primjercima, odnosno bili uključeni u nekakav lanac ilegalne trgovine divljim vrstama. Hvala i lijepi pozdrav svima. Meni se čini da smo dali slušalcima dovoljnu dozu korisnih informacija. Vidjet ćemo da možda ostavimo i te kontakt telefone kojima mogu da se obrate građani ukoliko primete neku ilegalnu vrstu reklamiranja, dakle prodaju divljih zaštićenih vrsta. Vi nas slušate i u sledećoj epizodi podcasta Divljina, gde ćemo i dalje pričati o zločinima na divljim vrstama.